Hello. Hello, Pohorbabu dangka. Tamo ang sangsatin siang. Ta khobar khraman ni tamo ko sa Goli ka Tikhlaijakyakho khrab la sa. Goli ka Tikhlaijakyakho mo hino kana operation khanya ni choda. Kwaita somoi ro operation khanya sabo. Amne time do ro to saya. Kwaita ro Tikhlaijakyakho saya ta. Kana Tikhlaijakyakho ni choda. Mane go extra report ka ja Goli tong ho hone ja doctor bo saggo sina kha. Extra report je pulao nai mani abo ngante kari kha ni declare ko choda bo. Ga dabo last ke bur kharga. Ke tini mane ang onso ka ani kesa hamia ke no. Yakong robono. Yakong robono. Ke yakong ro ki ta kango yapatolaro. Yogo himi maya dunugo. Ni yakong sauna. Ha? Ni yakong na khona bangra. Ani yakong biao ta ko. Jogo je yakong jora tola drobo nang mani. Jora tola drobo ya soise khikrok ganawo. Khitlang na la saba. Khitlango. Abo se bor khai nokri khan thaw declare na pula. Kari khani chawong ang ka anu ko nokoro gitong tablet tar ka tai tongero ka injection mang gitong ta. Ka anu tablet zero. Mane o saman panic dari tong kata. Amo haja. Ke abo tei da abo no gotona da sap semo kaja gani. Aja gani gotona no ngi ke bo semia amne ang to tai rongo saire ka call khai. Kana hospital time to ya ne kana operation khane ni chotang ka. Asa sin sauta na kana puwa chi jiri phake mala jar emne borno. Emne malanya to riwana. Kana hotel go baboro phane emne baboro ni phaiman inge 10 9 ro tiuta office line. Sungto phake te phote puwa chi jiri chok panai. Amon chokoi ke jawta ji city tai. Kani ne o je dabu glass ni je extra copy kari ja. Extra copy abo khai ga tini khai mani onek kaham ke nugja ka tong khona tongo abo abo ti hito ni logi dak sap tong nok ni borto tong kebo nok ni logi an baba tongo tai joton logi bor tong mai na bla je patient ni logi joton ni login tongo